donc ira ko nimse kan nyigi ka ko note sharara bisa ka selnai ako wa in kanat al'azratu fihi har na yasro nyamana tadibala har na yasro nyamana tadibala sofen bala madama na nyagaminen ko nido aywa har na cayara sharia la a politika bo mezena sa ni asira digero do ma erebe malo ya kasigna yi flawn jela ina fa ngo ni fion yi kinyi ajuli min bi ka fena ya fa karama me na ya soro fini ere ka fini ndo kasigna mo ko chela malo ya bila kuma min kan har na ya soro kulite wajibi iko fini mboy ka dore do kasili wal mai ka ko aywa uri kan na'am ako illa an takuna najasatu foni sofen kera ghalibatan nasro sofen de kacha foni sofen kera qalibu bay koro na yasro sofen de kacha ngati me boka okuma akuli ka wajibi ciedo sofen bo nyamna nyona me niya yaba foko sofen bo bala re me sofen de kacha ngati me boka kuma no yisro okuli ka wajibi aw yakuna laha aynun wal majjatika ke sofenye qa'imatun no jolendo walima sankon nana ciedo me sofen ni bogo nyamnen te nyona ka fu nyamno nyono tede sofen flen ya adana a nyamnen te bola de tari simplala sofen ba adana do tara sigiro do ka sofen ki ani bogo nyamnen te nyona de tari simplala o koli ka wajibi anyi min foye na furun kile no nyona me zena sofen ba dana ere tari simlala okuma okuli wajibi o sofele do okuli wajibi ma faslu bana yano insha Allah bo o chugo kile fana do ni dimogo be sigi sofena exemple ni do na nyegen kono wita soro dimogo be sigi sofena abi wuli kasigida ya famana sigira sofen sanfe amana ge chugo absaka ke sofen no beto asinuna wal masune no beto asinna abi pangana sigela o fana be ke ga finna sharia ya faroma fenfe mana ken na nyogona wa shariati mu'minin wa sharia ya faroma mami Allah subhanahu wa ta'ala dili alga famu chugo mandi anabela jidema wa faslu bana yano kuma ni Allah subhanahu wa ta'ala sona sigora amana nyin ngaldo poser darsu temena nunka insha Allah alaka irana alaka na awde alaka famu ko nyimani ana belaji de ma ya rabbi assalamu alaikum